Ka Jaintia Students Union JSU kan pelong da ka jingiakhih syongkelan mengor ka shisngi kenti hak arpu pratrik jemang ban penpau persya ya ka jingbam le AA ka sorkar halwar ka jingbam yo rung klas ki khynnah ki badang shipendap ya ka exam SSLC hapo rilum Jaintia kani ka jingiakhih on pelong halat college hajwai na do ka puar khat wei beje menstem kum shibenta ban penbor ya ka sorkar bakan shim mardor ki senjam ban weng ya ka jing bat ban pentik na ba barok ki khynnah puli kentup ya kitu ki bawan na ki long yeng ki baduna ha ka yo ka kon ki de ban yo pan rung klas na kaliang ka JSU dang shen kala ajing mot ya ka sorkar bakan pleno ya ki classmate ni evening section hapo kyang nang ba government college higher secondary section bat ka class step ni morning section hapo government boys high secondary school khnang ban weng ya ka jing jong ka jingbam yo rung klas ki khynnah la ban kdo baka jing pas bha jong ki khynnah ha kan ka exam SSLC ka badang shudam kade ka bamla shu ban mudur bar kane kala bu jing shibu ni ki babun ki samla bakin yo ban rung klas adin wada bon ngut ki khynnah pure ki spa ngut yu the one meet sa office ka sen wa mem yo ki like class adu ne ki sngi mem yo admission ki le leng ka Jaintia Student Union ini udah ada yo iwo chamo chief minister wa ngrom alor beijing chamo chief minister wa yalam do general secretary depan ni no chief minister yang Meghalaya wo no iga additional chief iga evening chief apa kianang ba higher secondary school panila iga morning chief of women boys higher secondary school the kat beijing chamo wo chief minister yo ruti ba to assurance wo chief minister yi wow, you solve begini problem. What shisngi asngi. Kamu manggap deh, aduh nih. Kau dah setia, neliang chief minister. Neliang, aduh nih dia solve begini problem. Admission. Manggesngi, igam nginong ilang sen. Manggesngi, bon di phone call so one gi bayi pai khynnah. Yung kelas. Kamu manggap deh, gini khynnah duduk kelas. Siapa tu bon han ki, kamu to. Wan ni long yung long sem godo the din udah yo udah pun bagi kena upas on news nam yo ti wen eliang go government the like something ndre go snya si ado ni ga sngi wan nang bun gi kena um yo kelas the JSU ni ga sngi depan man ga jingelang bu kerke por office yang besar the chimule de go bigarai wo bi ki pan man no de ga jingi ki ai jingi to open snya ga sarkar wa apan yo kelas ba gi kena yang ni the jingiakhih go sen pelam go penman to man men step hai ni halat college karpat ye woro ki khynnah skor ki udah pem yo like class 1 ki institution osnya bahagi one step hai ni halat college hai por khat bi je karpat ki bagi ba khynnah le wi amlang bagi kon yong phi ne ba men step do penman ni sit in demonstration kani man ga kam cinta open snya le ni ga jing snya si yong i open sinyal ke sorkar atau aduh nih resmi ini kan bukti ini wiu barang ini memang kelas ke nih liang kesan banse di hak cimi ini kesan jam kesan le ego ke assurance orang ini kena pura nih liang yang ini kat mempunyai kelas yang pergi jingiakhih dan nang penjoro ini sekumat ajing sekian mempunyai penman ke jingiakhih tangwa yo nih liang ke sorkar aduh nih kesini memang sebab apa ini temban se itu penman ke jingiakhih te kerpat ewa sorkar le desnya we ni kubar mo snya bahag of chim go one solution kanang wa iyo penyerap ini khynnah yang ni the JSU ho pha ga ni proposal even ni memorandum of chief minister yuti wa kat chief minister yuti wa you solve ni problem tang hadu ne yo mi ji la ne te dam ban se de pon mani ga ni jingiakhih yang ni ni jing do wa yang yo pon mi ni evening shift or morning shift kam chi banta tho immediate solution. Ladang MGO itu one solution go government ye go top class ini kena. Ika mesti pediang ye kata solution. Itu kita dalam belajar.